Rero bakunzi ba Samuzo timbanje kubasuhuza nizera ko bimeze neza, mbibutsa bakanda subscribe, like, share na comment byakoze kubona amakuru ku gihe. Rayon Sport yatsinze Gorilla ibitego 2-0. Rwanda Premier League, Rayon Sport yivuganye Gorilla FC ikomeza kubyinira ku rukomo. Rayon Sport yatsinze Gorilla FC ibitego 2-0 iguma ku mwanya wa mbere, aho yamaze gushyira ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yayo na Gorilla ya kabiri. Kuri uyu w'iki cyumweru tariki 24 Ugushyingo 2024, ikipe ya Gorilla FC yari yakiriye Rayon Sport muri shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League 2024-2025. Ni umukino warangiye Rayon Sport itsinze ibitego 2-0 bwa Gorilla, nuko ihita yuzuza amanota 23 iguma kuyobora urutonde rwa shampiyona. Ikipe ya Gorilla yo gutsindwa uyu mukino byatumye iguma ku manota 18 n'umwanya wa kabiri, irushwa na Rayon Sport amanota 5. Rero igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport cyabonetse ku munota 29, Umunyasenegal Faringane afunguye amazamu ku ruhande rwa Rayon Sport nyuma y'umupira wari ukiniwe neza na Ndayishimiye Richard na Azizi Basane Kauraga. Akaba ari bw'igitego cya mbere cya Rayon Sport cyabonetse gitsinzwe na Fari Engane. Rero igitego cya kabiri ku ruhande rwa Rayon Sport cyabonetse ku munota 61, Muhire Kevin ateye penalty nziza cyane, icyabaye igitego cya kabiri ku ruhande rwa Rayon Sport. Rero iki gitego akaba ari cyatsinzwe na Muhire Kevin wa Rayon Sport ku munota 61, cyafunze ibitego 2 bihesha intsinzi ikipe ya Rayon Sport iguma ku mwanya wa mbere n'amanota 23. Rero yanga akaba ari amakuru mwaze ko cyo kucyasa Samuzo TV. Ibutsa ukana subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.